Kançaлаган işlerdi kılıp atat. Mına sizlerдің özünüzdөрдү mına ак батаңыздарды алып чыгып, şu төмөндө Кыргызстанга таанытқан өзүбүздүн жигиттерибиз бар. Эми бүгүн сиздер менен ушул жерге байланышып чогулушуп отурганыбыздын себеби ушул кичине бир интернетке жарыяланган каттын негизинде болуп отурат. Ошо төмөндүн аксакалдардын атынан деп жазганы ошо бизге өтө байгындай болуп отурат да. Ошол катты Кудайга шүгүр мына Абир тапса баласы атасына бак болот деп баягы эски аталарыбыздын айткан сөзү бар эмеспи? Ушул мына төмөндөн чыккан депутатыбыз Өмүрбек Бакиров канчалаган иштерди кылды. Ушу 20 жыл шайладык биз бул аравандык депутаттарды баягы президентибиз айтты го, кайсын өрөөнүнөн чыкса депутат ошол жерде өзгөрүш болот экен деп. Ошол баланы кылган иштерин, ушунчалык кылган иштерин дагы көзгө илбестен арабыздан баягы немелер чыгып, бир экөөсү ушул баланы өкмөтүбүздү баягындай кылып жазып интернетке чыгарып турду. Ошол окуп берсем, анан сиздер аксакалдар өз оюңуздарды айтсаңыздар, майлы? Журт атасы улуу урматтуу Сооронбай Шарипович менен Төмөн айыл өкмөтүнүн аксакалдары жана ушул жердин тургундарынын үнүнүн тикесинен чечип берет деген үмүт арттырып жазып, Ысык көлдөгү мигранттар форумунда айткан сөзүңүзгө таянып, коррупционерлердин атын атап жазып жатабыз. Араван районунун Төмөн айыл өкмөтүнө союз мезгилинде аймакта жаткан Араван районуна жакын болгондуктан Араван районунун карамагына кирип калган. Тилекке каршы союз таргандан кийин дайыма каттап турган Өзбекстан мархамат жолу жабылып, ошол саясаттагандан кийин дайым каттап турган Өзбекстан мархамат жолу жабылып, 100 шакырым жол басып, Ноокат, Кызылкая шаарларын аралап, район борборуна документ иштери жана акимиятта ушул сыяктуу маселелерди чечип келишет дейт. Карапайым эл кээде барганга жол акысын таппай, көп жумуштар бүтпөй калып жатат. Төмөн айыл өкмөтүнө эч кандай көңүл бурулбай жатат. Илгери айыл аксакалдары айткан сөзү аткаруучу. Азыр Төмөн айыл өкмөтүндө Өмүрбек Бакиров деген бандит сөрөй айыл өкмөтүн да өзү шайлап, депутатты да өзү тандап, айылда бардык маселени ошол чечип калган. Ал жердегилердин айтуусу боюнча Өмүрбек Бакиров бир да адам каттуу Өмүрбек Бакировго бир да адам каттуу айта албайт экен. Себеби ар кандай колундагы жигиттерди жөнөтүп, элди коркутуп, элди айтуусу коркутат экен, элди айтуусу боюнча дейт. Төмөн айыл өкмөтүнүн эң чоң маселеси таза суу маселеси. 18 000 калкы бар. Айылда ичкенге суу маселеси чечилбей келет. Ошондой эле ар кандай оорулар чыгып, ушул маселе түздөн-түз себеп болуп жатат. Экинчи суу маселеси боюнча айткан Өмүрбек Бакиров жакындарын өзүнчө эле мафия экен. Ар бир айылда суу болгон кызматкерлери же мураптары суу ачкыч, шак мураптары акча алып суу беришет экен дейт. Үчүнчүсү, Авиз айылындагы маданият үйүнө 2 миллион 800 000 сом акчалар капиталдык ремонтко деп акча жумшалган эмес. Маданият үйүн көрсөң мышык ыйлайт дейт. Төртүнчү маселе, ар бир айыл участкаларында, көчөлөрүндө шагал төшөдүк деп акчаларды алып урдап жеп отурушат дейт. Бешинчи маселеси, Төмөн эли дыйканчылык менен алектенгендиктен эң көйгөйлүү маселе пахта маселеси. Араван районундагы жалпы түштүк аймагында пахта иштетүүчү заводдор бардыгы бири-бири менен келишип монополия кылып алышкан дейт. Төмөн эли өндүргөн продукциясын ортомчосуз сата албайт дейт. Эң жаман нерсе. Каерге барса сурап атат, бу Төмөнүн аксакалдары жаман адамдар экен. Мен мына Бишкекке көп барып неме кылып атам. Айтып атат, Төмөнүн аксакалдары жаман адам деп турбайбы бу. Депутаттыңар да эмне кылбайсыңар экенсиңер, аябайт экенсиңер ана мына. Эми бу Өмүрбектин жакшылыгын, Өмүрбектин эмесин мына неме айтып өттү. Депутат. Айтып өттү. 2 жылда, 2,5 жылда кандай иштерди кылып койду. Эми Насибекке мына немеси катары барбай азыр алтын чакырылышка да болгон, болуш керек өзү. Барбай мына калган иштерин бардыгын улантат эле ушул бала. Ушуга болуп калганда. Кудай кааласа болот да. Болот да. Бул Төмөндүн абири. Төмөн элибиздин абири бул. Канча иштерди мына өзүңөр көрүп атасыңар, бүтүрдү, кылды. Эч бирөөгө бир жамандык бир өмүр мынандай кылыптыр, өмүр анан жеп алыптыр, өмүр мындай кылыптыр, өмүр бирөөнүн мындай кылыптыр, же болбосо мына орто жолдо мына ажыния мына ажы бала, ушул бала кантип бир баланы жесин, билесиң ушул кантип жесин ушул. Ажыга барып келди. Кантип ушул билесиң өкмөттүн казынасына кол салсын. Муну жазса мындай деп. Бу жерде бул азыр акыр эми мындай да Санжар. Мына ушул ким ошол немеге, ошол Нурбектин эмне? Нурбаев.
Oşonu tağa bak geliş gerek. Hazır mına şu bugün o şehirde olganda, şu yerde olganda. Özünüz bileterek onu. Sen kayaktan aldın informasyonu, kayaktan bilen sen Kızılca'da jatıp aldın. Ömürdün banditliğin kayaktan bilesin. O kim durdurup kaysı sulada, kaysı nemede dep surayt edem uşağını. Bu ne hazır çok bolup durdu. Aldırıp geliş gerek uşağını. Milise bile bolsa hem aldırıp geliş gerek. Acaba ol şu özünüzün aramızda var eken oşol kişi. Yo, oşonu aytıp atmayayım mı? Oşonun ofisine kirgen özünüzün ele oşol yerde ek adam Ben çıktı. oşonu aytıp atam deme. Hazır oşonu aytat direk. Sen özün bilbeysin bunu. Sen işlerse bilbeysin. Sana kim jetkizdi? Aytasın neydi? Ben aytat direk. Kim ayttı sana? Kim jazdırdı? De o şehirde tikel aytı direk. Yemi şu jakşı nerse bolmadı. Yemi bulardı bari anıgına jetiş gerek. Ömürdün özü olganda hem ömür işkeye getip attır. Ben geçen üyüne gittim alsam işkeye getip dedi. Ömür şu yerde olganda ömür şunu sotka beriş gerek. Beriş gerek sotka. Anan oşol sotka bergenden keyin oşol hökümet zakon bilen kısıp neme kılgandan oşoga informatsiyani kim berdi? Danlıylardı kim berdi? Vardığın için aytıp beretiyoruz. Bolmasa kamaş gerek. Bolmasa iştirap sal iş gerek. Hökümetin iştirapı var 5 milyonda şeyin. Sal iş gerek. Bunu anıdına çıkarış gerek. Bunu tek koyuşmun da fikir. Buna yerine toplam oturalım bir yerde. Niye geldik biz? Şunun anıdına çıkıp şunu anıttab nime kılışımız gerek. Hem bunday bolbaydım. Jamanatlı tömoyun aksakallarda bir aksakallar bardığımız jamanatlı olupuz. Kayerde olsa aytıp atar. Tömoyun aksakalları adam mesek hepsine. Sizler degende kılganlar bol atar. Uktuk o şeyleri. Bunu yapış gerek emez. Bunu tavuş gerek. Bu tömoyun eline, tömoyun kalkına en jaman oy sanağını oylaman adam buna şu iştirdi. Şu işte aytar. Şu nerseni kılar. Emim ne demek şimdi tuğanda. Bunday çoğuluş, bunday neme bärimiz yer toplanıp geliş kıyın bulur. Şunu bardığımız bir de bir nemede o şu taptıralım şunu. Şu tavılsın birinci bölümden bulalım. Ben internetten okudum. Okup Nurbayip Kapı. Bu ne birinci bölümde çok, ikinci bölümde çok, özüm oylandığımda yediğinde çok bu. Tekneden bekledim de o söylemiş yapacak şimdi beytelerinde giyin sürüştürsen bu cöneli ona kızıl çayları kaçırıcılar ne bekler. Ha bu kadar inecek bizden informasiyon, kim verir? O şunun için hem tuğanda şunu bir jakşılap, arkasından düşüp, anlıkta özünüzde aksakallar akta varmasak olur. Oşol azı başında da aytып ötmedik. Oşol masale boyunca oşol yerde çoğulup oturabız. Acaba mına bugünkü bolup atkan çoğuluşta mına protokolu жазылып atar. Uşul protokoldu negizinde organga beremiz. Organ çeçip beret degen oydabızda. Biz dagы эми урушуп талашпай, буну şu mizam çekende çeçip, oşonu kanday çara körse, şu organ çara köröp da ajaka süйлөсүн. Assalamu alaikum hurmatly yurt. Men Ömürbek Bakirov'ta ilgari tanıp aytaman. Ömürbek Bakirov'ta 2009-yılı tanıgam. Ağa çeyin al balan men tanıp aytam bilen tanıştığım dağı yok, tuğançılığım dağı yok. Hiç bir alakam bilen yok. Oşol 2009-yılı Ömürbek Bakirov bir katmadan çıkanda mağa işte jolup damla sizge bir yaxşılık kılayın, bir acıga barıp kelbeysiz dep mağa surangan. Boptur oylanıp parayın dep oşol jol atkaz kıldım. Yok men özüm akşam menen baramın, özüm tapkan pulum menen baramın, men başka baram dep. Oşol jol barıp aypay. Kiyingi jılı dağa kelip acıga damla bir acıga barıp kelbeysiz men kötörem bardagam. Keyin buna Kazı damılağız göğe şu kişiden başlap sorap, başka damılardan sorap, şunday bolup atat, emne kılamın desem, acıga barışılık birinci Allah'ın çakırışılığı. Akça menen, baylık menen, biylik menen baralbek. Bargan adam akçası da bar öyle. Bu Allah çakırsa burada. Makuluğumu ber degende makuluğumu berdim. Oşol jılı, oşol menin barıp kele duran karajatının bardığını Ömürbek kötörüp, acıga barıp gelişimdi kötörüp. Al birinci mağa kılgan jakşılık, elge kılgan jakşılığı men bilgen uşundan başlagan. Al vaqta Ömürbek namaz kılan mesele. Oşol jılı acıga barıp oşol yerde ila dua kıldık. Bir jaga Allah'ın kavlosu oldu. Al 2 yıldan keyin Ömürbek özü acıga barıp geldi. Ha bizden dualar kabul oldu. Elin duası kabul oldu. Allah Teala kaladı özü acıga barıp. Andan keyingi jılı umraga barıp geldi. Acıga barıp geldi, umraga barıp geldi. 5 vakit namazga beken bolup kaldı. 5 vakit namazda okup, Allah'ın uşunday tanıgan,
дайым жүрсе, басса, ауылымдар менен кеңешіп, ауылымдар менен сұрап, мынандай қылсам қандай болады, елге мынау ішіні қылсам, бұл жағы қандай болады, бұл жағы қандай болады деп сұрап, биліп, анықтап тұрып елге қызмет қыла тұрған болып қалды. Ебі қараңыздар, осы 5 уақыт намаз оқыған, ажыға барып, умра қылып кетілген жігіт елге жақсылықты баштады. Төмойында дренаждан баштаған мен білгеннен да сілер білгендер көп болса керек, мен білгенді айтайын. Мынау шор жерлердегі каналдарымыз толып, шорлар шығып кеткенде, шор басып атқанда дренаждан баштаған. Дренажда қаздырғаны ұшыл жігіт. Ең чоң демесе караван менен Төмойынға асфальт құрылышыға ұшыл жігіт салым қошты. Төмойында жекемізде де Найманда чоң мешіттердің бүтішіге ұшыл жігіт салым қошты. Алланың қаласы болды. Қайсы айылда фак болып бүткен болса, осы Өмірбектен жүгірісіменен болды. Қайсы айылда мешіт бүткен болса Төмойында 4-5 мешітті бардығы Өмірбек жүгіріп болды. Қараңыздар. Емі Сарташ менен Ынтымаққа мектепке жүгірділі, бірақ мандаты бүтіп қалды, кейін мандат алынмай қалды, тоқтап қалды. Дағы қанша Төмойынға емес, араланға, Маңғытқа, Төбекөргенға, Октябрьға спорт залдарды құрды, мешіттерді құрдырып берді. Қала берсе туғандар, жеке адамдарға да жәрдем қылуда. Бұларға қанша жақсылық қылды туғандар. Мен білгендерден ушыл елі, әлі мен білбеген, сілер әлі біліп тұрғаны қаншадағы мұның жақсылықтары бар. Емі осыл жақсылықты елге қылған қызматыны біз бағалавасақ, елге қылған қызматыны бағалавасақ, ажы болса, 5 уақыт намазды оқыған болса, Алланы таныған болса, бұл кішіден қандай жамандық күтсек болады. Біз қайтып күнекер болып қаласы туғандар. Егер бұл жігіттен қылған ішіні бағалавасақ, өзіміз күнекер болып қаласы. Туғандар сондықтан бұл жігітте ақ деп білейлі дағы қанша бұның арқасынан жаман атты, жаман сөз сөйлегендері қарсы тұрайлы туғандар. Мен бір жөнекейлі адаммын. Бірақ маған ұқсаған жөнекей адамдарға өте көп жақсылық қылған. Өте көп жақсылық қылған туғандар. Барлығын айтып өтсек, уақыт өтіп кетеді. Сондықтан ұшыл жігітте мұнан бия қайам өмірі ұзын болсын, қолдайлы туғандар. Алланың қалуасы екен, мандатты алалбай қалды, мұна 3 жыл өтіп кетті да, 1 жылы қалды туғандар. Егер ұшыл 1 жылда дағы егер мандатты алып қалған болса, иншалла, сөзсіз 1 жылда дағы натижа шығады, іштейді иншалла. Егер бұл жылда да алалбаса, әлі жаш, мен ойлаймын иншалла, кейінгі депутаттық шайлаудағы іштеп баса дағы елге көп қызмат қылады. Қандай да істер туғандар? Тура айтам ба? Қолдаңыздар туғандар. Бұл жігітті арқасынан кішіне бір тұқмат қылып, ғибат қылғандарға, егер bir adamın arkasından söylese deydi, ol adamın ayıbı bolgan olsa gıybat bolat deydi, ayıbı yok, begene olsa tuhmat bolat deydi. Bunda gıybatı da var, tuhmatı da var toğanda. Bunday adamlardan biz kaytıp alış boluşumuz gerek bu tuhmat, gıybat kılganlardan. Bir kichine aramızdan bir kötörülüp bir jigit çıksa, işteyim dese, nime için biz kolda koyuyoruz, nime için elden atıdan jamandayız toğanlar. Yaxşı emes. Biz prezidentke daha kayrılayla. Eğer uşul sözlerdi uqqan bolsa, qancha çoğunluğun bardığı, prezidentin bardığı, prezident, premier minister bolu, kim bolsa biz aytarımız şu. Ömürbek Bakırov bu taza jigit, imanlı jigit, namazkan jigit, Allah'dan korkkan jigit, Allah'dan korkan adam jamanlık kılbayt hiç kimge. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tömoyun elinin aksakalları, saçları. Ben sizlerge kayrılganım. Uşul Tömoyun'un aksakallarının hayırlı olsun sözünü koyunuz. Urmatlı Soronbay Şaripovich degen, öte
tereң batты da. Ушул аксакалдар каерде барсаң, Төмөйүнүн аксакалдары деп азыр эми ошондой калды. Төмөйүнүн аксакалдары да. Эми бир жерге бир иш менен барып калсаң дагы Төмөйүнүн аксакалдары деген бир эмеге калдык. Уятка. Ушул не дешти билбейсиң. Бул нерсени ушул президентибиз Сооронбай Шариповичтен жеткире турулган болсо, ошол Сооронбай Шариповичке менин кайрыларым. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сизди кыл чайнашып, сизди Алланы таныган, Алланы гайбадат кылган, таквадар адам деп сизди шайлаганбыз. Ушул сиздин кылып аткан ишиңизге өтө сүйүнүштүү элек. Кийинки убактыларда ушул иш солгундап кеткенге окшоп атат. Мынандай терс көрүнүштөр, мынандай кыймыл аракеттер башталып атат. Ушул нерсени бир колго алсаңыз. Мына Өмүрбек Бакиров биздин айылдын тургуну болот. Анан буну бандит Чурой деп жазылганы натуры. Буну сиз деле билесиз. Эл деле билет. Мына жогорудагы сүйлөгөндөр баарын айтып кетти. Барды кылган иштерди. Болгон иштерди. Эми менин айтайын дегеним, намаз окуп, хажга барып, умрага барып, ушул жолдорго жүргөндөн кийин албетте ол адамда тескери сөз, тескери жүрүш, тескери ой пикир болбойт. Хадиси кудусы бар. Алла айткан: бандам мага карап бурулган болсо, мен бандама утурлап жүгүрөмүн деген. Мен ушул бандага карап Алла Таала ушунчалык дагы бир пайгамбар Алланын хадиси кудусы бар. Мен жер жүзүнө, аршка, жерге сыйбаймын, бирок бир момундун жүрөгүнө сыямын деген. Мында өтө терең маани бар, onu майдалап сүйлөп отурушун кереги жок. Бул жерде жанакы Нурбаев беле, Апар деген аксакалдар ушу нерсени мен ушу неме кыламын. Нурбаев Капыр дөш жерге алып келиш керек эле. Анан болбосо биз ушул интернет сайттан берген болсо, кайтадан ошол Нурбаев Капырды ошо жогорку сотко чейинби? Ошол немеге чейинби? Жанкы генерал прокурорго чейинби? Бул кишинин аркасынан түшүп, шуну талап кылабыз. Аксакалдар, шуну талап кылайлык. Ошол бүтүн жазгандарды, ошо жазганын аксакалдары кимдер, ошолдун далилдеп берсин. Биз баткарда болуп отурбайбыз. Мына мен айтайын дегеним дагы ушул. Бул нерсени колго алайлык. Эмне? Мына Санжарды шайлоо болгондо бир мындай кеңири алык орустар айтканда душевный бир сүйлөшүп алайлы. Санжарга мен келгенмин. Санжар депутат болгон, өкмөт болгон деп. Анан бул жок, анан мына деди, сен өкмөт болсоң, биринчиден сен жедирбейсиң дагы, жебейсиң дагы. Анан экинчиден өкмөт болчулар бардыгы муну шайлап, мен өкмөт болдум деп шайланып алыптыр азыркы. Бул гайып нерсеге ушундай кылган, бул өтпөйт. Бул Алланын буйругу менен болот. Иншалла деп еттир.
Ошон үчүн олар өтпөй сен шайлаңды анан кийин муну койдурганбыз. Мунун көптөргө жакпаганы, көптөргө эмес эми кээ бир адамдарга жакпаганы ошо турма-тур гана иш кылганы да. Турма-тур эле иш кылганы. Анан кыйтың-мыйтың наркы берге уурлук кылса жагат. Ал уурларгачы. Ачык сүйлөшөлү. Уурларга ошондой уурлук кылса жагат. Бул уурлук кылбаганы үчүн жакпай атат. Анан мына жаңы мен айт дедим мына. Ким ошо сени ушу 3-4-5 жол жазгандар деди, Алима деди, дагы ким деди? Анипа деди. Бу Алима эми ол өз немесин өзү тартты. Алима туугандар, өзүмө дагы айтканмын, дагы силердин алдыңарда дагы айтып коеюн. Ушу Анипанын немесине ажаба мен немеден келип турсам, операциядан келип үйгө келсем, Кудай өткөргөнүбүздө аксакалы бар, жаштар бар, бардыгы келип үйгө барып токтолуп отуруп алышты. Кудайдан кийин. Ажаба мына Анипа ушундай, ушу Анипанын немесине ушундай башында туруп бересиздер. Анан ошондо мен таңатчаң фатва издедим. Фатвада ушул өзүнө зулум болсо дагы көпчүлүккө пайда болуп турган болсо, ошо көпчүлүктүн көп пайда келе турган жагын кылыш керек деген фатва бар. А болуптур деп ушуга турдум. Ондан кийин дагы бир мачитта немеден жумадан чыгып калганда ажаба мына Алима эженин жазышыптыр, ушунун башында болуп берейин дешти. Анан айттым мен ошо жерде эле, балдар, болот. Биз аксакал адам аксакалды жөнүбүздөн жүрүп. Бок барсак кадам эле бир жолу бизди аралаштырбагыла деди. Бир, анан Алиманын өзүнө дагы айттым. Ушундай болду эле, карындашым. Мен көп нерсени ойлондум. Түбү Төмөйүнга ким төмөйүндүк болот? Төмөйүндө ушул жерде кабырда көмүлгөндөр төмөйүндүк болот. Сен Төмөйүнга келип келин болдуң. Şu Төмөйүндүксүн. Анан Төмөйүндүк үчүн сенин адеп аркаңдан жибериштерге балдарды hem койгула дедим. Анан эми ушинтип энди түшүнүш керек эле туугандар, өзүбүздүн келин болсо, мына 5 жолу. Жана туура аксакалдар, айтылачы. 5 жолу жазыптыр. 5 жолу тең прокуратура башка бардыгы так кылып, немени дагы кулупту дагы башкаларды дагы өмүргө санжарга чаптаган. Чукулай берди, жалады бүттү бул баланы. Туру жана туру, жалады бүттү, 5 жолу. Кайтадан оякта жазат, бияк мында дагы ушунун немеси. Куд ошонун эле жазган немелер копияларын апарып берген деп атат. Мындай жадапсан эмне? Элди жад. Биз бу санжарды өмүрдү колдойбуз. Баяктагыларды колдоп жүргөнбүз. Санжарды ушундай кылып бир жолу чөйлөтүп коюп таштап дагы эми турабыз эми. Санжарга айттым мен. Sen эгерде иштен кете турган болсоң, иштен кетем десең, онда жеңилгениң, биз аксакалдарды hem жеңдиргениң болуп калат. Эми акырына чейин турасың деди. Эми ал мен айтып коеюн туугандар. Эми Алиманын аркасынан түшөлү. Биринчи бөлүмдүн аксакалдары, барлык аксакалдар. Алланын адилет, хаккани өкмөт неме кылган болсоңор, мына кошуласыңар ошого. Şunun arkasından düşüyoruz. 5 yolu, 5 yol emez biz 1 yol düşüyoruz. Bundaymaz da. Emi beni ahır kaytarım. Oşol Nurbayev Kapır geliş gele. Onu hak gele almadık mı? Bir kadar kişinin yer kımtık olmadan, yetişmezlik olmadan onu gelmegen diye. Emi bu gelse, gelmese sot kovu немеге прокуратуралык айрылып, ошонун өзүн жазалаш керек. Ого донесение жеткирип, ошол иштерди уюштуруп нары бери кылгандар болгон болсо, булар жазалаш керек. Ушуга жерлерден. Мен айтып коеюн, жерлерден. Ар бир айылдан мына өзүңөр айткыла.
Her bir ayından kança aksakal çıkar. Oşol bütün oşol narkı erkede birge yürüp yazıp şular ahırına жеткiriş керек. Jena turu. Boptur dep koyup hazır gideberебиz. Eң kala tuşu boyunca. Hazır her bir ayından şaylap koygular. Her bir ayından hiç kırda ölse 4 ton aksakal bolsun. Je 3 ton aksakal bolsun. 3 ton bolubu. Şu 3 ton aksakaldar bolsun. Şu işte ahırına çıkargan degende kol көтөргүлөр. Jamanatlı olboş gerek değil mi? Aksakallar bir özü aktab alışı gerek. Her bir aydan hazır көрсөткүлөр. Men aytayın degenim şu. Şu oydan kalsa Tömoyun aksakallar sapsen bırak bulur. Olsa aka söylesip. Gelin. Kerke dayı. Assalamu alaikum cemaat. Müslümanlar. Yeni aytadığına sözüm bunu Abdülhaif Sançerbek beni inim olarak. Bunun ata-babaları hiç kanda onu hemen çok güvenemez, çekenemez. Bak, harca bak. Onu kim yazgan bolsa bunu takip etemiz. Ana kim bayağı vapur dedin gelmiş, onu tavuş gerek. Buna deputatımızdı bu özü kaşık olup bana kança işlerdi bitirdi bana vardığınız acılar ayıttı öttünüzler. Yani bu çok rahmat, atası menen teң kişi var, dost var, bilgemiz. Yani şu bağı bana şaylov boluş var, daha ben deputat boluş var, daha ben bu adamda veremem. Rahmat, bana söz bergenizler şu. Assalamu alaikum hurmatly do'stlar. Bardyk sözler aytılıp ketdi. Yaxşı kişiler. Men mana töraga menen Sandarga bir suroğum var. Rum yangi internetten dönüp bergen adamga Kırgızstanda zakon bar, anıktalmagan haksız nerseni dönüp çıkıyor. Şunday saytlarga zakon bar mı yok mu? Buga zakon var, ошол факты жок нерсени эме кылганга. Ошого бүгүн азыр сиздер менен чогулуп, мына чогулуш протоколунун негизинде мына органга беребиз, орган аягын изилдейт. Oşol zakon bolgun bolsa, biz oşonun akırga жетишибиz керек. Biz özümüz korkabızsak kim bolsa teyip kete beremiz bizde. Onday bolbaydı. Mana acılar aytты başkalar. Biz turabız tek. Ушул максатта чогулуп отурабыз азыркы. Karabasa karada oşol anıktab bersin oşol adam. Onu sizler jön taşlap koysanlar daha ertege bolçurdatıp develey birer. Oşol men aytam. Oydan kalasın. Assalamu alaikum. Hurmatly aksakallar. Azırkı mına Zulfiyat Kadir acı aytıp ketken her bir aydan 3'ten aksakaldın saftan çalak kaltırmastan getip ötketsek. Anam kalan sözlerine basak. Birinci bölümden kimler eken? Şolar jönünde. Азыр буну неме кылып туруп тегизде тизме кылып жазабыз, анчыган. Тизме кылып азыр. Kalbasında şu oydan. Буну Моментальный кылдыр. азыр ошол жерде эле мени неме кылып жаза берсең азыр. Азыр Азыр айында неме кылып чыгара берем, мына сүйлөп турганда бар. Oyboy, bunu katı arkasından düşüyoruz bunu. Oşo Nurbek diyen Nurbay'ı oşo taptırıp geliyordu. Assalamu alaikum hurmatly do'stlar. Mene Tömoyundan şuncha avaz sakalı, yaşları, şerde yürüyen var. Tömoyun için can berip, can büyücü Tömoyun dep yaşavatkan elibizden çoğulu oturat. Kayerimiz açışıp, kayerimiz güyüvatkanı var yüreğimizden, ömrümüzden bilinip durat turganlar. Özümüzden bir çıkkan şunday tulparımızga, özümüzden çıkkan şunday bir yaşınakay imanda yürüyen baldarımızdı, özümüz develep, özümüz şunu ağlamga jara jamandıp jara kılganımız, bizim aksakallarımızdı jamanatlı kılgan adamdı hiç kaçan cazasız koybaşımız gerek. Oşu Soronbay padişahımızga dağı, onun keyinki primerlerge dağı, bizim ünümüz jetsin. Bulardan hiç kaçan koygan doğmatı, janağında anonim yıkılgan katlar yazgan, oğa taşıgan adamlar, olarga hizmet kılganlardı bizge tavak ergiler. Oşul organın ana Melisa Düröt, başkası Düröt, oşolar bizge yoluksun. Oşolar bizge aldığımızga alıp gelsin bayağı akmaktardı şu Tömoyundan. Kandan Tömoyundan çıkan iki ayal bolsa, kança etkezi var. Şular Tömoyundan yüzün bulganan akmaktar da, şu yerin suusunu içimde kılar. Şu yerden çıkan tarbırtı cebinde kılar. Şu yerin toprağına bası ölbey onun gömülü olbay türüyle yaşar akmaktar. Bu degenlersi jakşı emes da, mına ömürbek emgen, mına yüreğimiz, kulağa şükür, bağırdığımız gözümüzde, dilimizde tüyüp durağız şu balanı mına kanca iş kılıp koydu 100 yılın içinde. Ayın mına bir 2 yılın içinde top kaldı, bizim Tömoyunumuzga bir korkolap gelgen birey var mı? Hiç kim yok.
Anan şunday yumuştu kılıp, el üçün işlep verem degen, el üçün canın sarıptap atkan balağızga, niçimday jamanattıgla jana bakmakta. Kana uşulur barıp alıp gelsin ki, nokatından alıp gelsin, akıl oşuluk şayaktan bolsa, yakşısın berevgen. Var Kızılca şahardıklı şaharına hoştan alıp gelsin ki bir jak, tırmağın berevgen, bir kılım verbet oşulur. Kana yakşısın kim verek? Biz şundayız yakşısına sizlerden atın arabız, turbanın arabız, sergi işteyiz degen balağımızı özümüz boktap dursak, bu birinci Allah'a jakpay. Nime için oşulanın içinde bizim elimiz de, şunday aksakal, şunday, tövüm oyundan aksakaldan bulgagan, atın bulgagan akmak, niçin akmak bu, apgeliş gerek bir el içinde. Davay şunday kılıp, ne deysin et olganlar, görünce buna yaşlar, oylanı olgılar, yaşlar, aynanan, kelesek şu yerdeki, şu yerde şunday çıkan adamlarda özümüz bilip, özümüz şulara caza verişimiz gerek. İkinci elder alatpay, ilgili misali peygamberim şunda dağı cihatga çıkpay koysa, uşak süylese, katın menen jatıp alganlarga 3 ay 4 ay görüşmey, bayagday kılbay koyat eken. Süyleşmey koyat eken, salam aytpay. Ahiri özleri türküge baylap öleyin degenden Allah'dan ayat gelip boşangan eken. Bul ahmaktarda oşanday kılış gerek, tövme bir taşına jatsın oşol özleri var. Köprü jerim koy. Katını ola erkeği var. İkinciden mınavı Sancar mınavı, kulağa şudur. Anca yıldan beri iştep kaldı. Ta ele kunan boldu, tulpargıl oyun dep kaldı. Şu balaga kanday tildi ilgilemiz Gelsek daima kenim hava dep dursa. Hayerde cay, jana tajiya oluğu, toy oluğu, üzülmey barıp batasın kılıp dursa. Buna ömür böptüğü şuna. Şunday baldarda daha bizge kim yakşısı gelir? Bizge orus gerekmeli, suçlu takoy degen. Kegiler şularda özü tapta, özü işletip kalaydı tuğanlara. Men Sartaş elinin atından soranmayga dağı, başkasına dağı şu hayırlamın, Uda kalırsa biz yüreğimiz taza, şu baldarımız dep yaşayız, şu baldarga olma tileybiz. Açıkasın. Özünüzden merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı söylerim, oyunluk kardeşlerim. Bugünkü aylık metni olan sözler doktor. Sancar'da karalaptır, ömürde karalaptır. Aksakallarda, şu aksakallarda, biz boşuğun aksakallarda, atın bilbeytir böyle camanattırılıktır. Uşul bol boğan yaxşı iş bolmadı. Yemi uşul Nurbayip жазған болса, Nurbayipқа bir дәлел болмаса, bir күдік жерде жатқан адам чөм ойындан мұндай жамандық жақсылығын білдейді. Сонан эми мұны сотташ керек дегенден алысмын. Ушул жазған адамдарды дәлелгеп тұрып, ушул биринчи жолу чөм ойында ушундай иштер болуп атат. Ушул адамдарды Ак сакалдын алдына алып келип туруп жазалаш керек. Allah'ın adında ant içiriş gerek. Beni ikinci yolu kaydıran varsa sotka verseniz yarışır. Ondan benim de kaydıran ömründen azdır götür sövmeyen de sağlımı var. Kançalagan mekteplerinde bu atar. Kançalagan pullarda sövmeyen de acılat atar. Allah. Anam ben Sancar'a toktorsam, Sancar Allah'dan korkkan Kudaycı yara. Sancar'dan hükümet bulup karşısına bizden geçip olmamız. Ey ömür, 20 şaylı ocakında kaldı. 20 yerde şaylı ocağı var. Şehirde bölgeleşip durup, şu olanı daha bir dolu şaylı oldu. Hükümet kılıp şaylı koyaydı. Allah'dan korkuturken, 5 vakit namaz okuyurken, acıga varıp gitti. Korkut, Türk'ten korkut. Anam, şeyin dese de hükümette iyi çekilen şeker olganca. Bunun hükümetlerinin bardırın tıp bulup gitken. Hükümetlerin ne kaldı? Zaniye kaldı. Kuruk parçalar kaldı. Buna zandalyan oturaklı yerden kapı olduğunu eline kökünden bula senem zambot durgan son. Yusuf degen bir lağının bulgan bir yerde. Ben Yusuf doğurmak tayfıdan. Zilveci benimkemde kıram. Tıp bulgan arasında. Benim gelip bulganlarda camanat çığılıp çalışmatasın. Anneannemle, ey elden fırınarım. Oşal Nurbayip'e varıp, kim yazdım. Ve sana bir tap getirdiğin adam olsa, atına etkiler dep, delil durup,
Uşul bizde tüm boyundun aksakalların tüm boyundun acilerin altına uşul yazgan adamlar zatka güleçi bilinç olur. Biz aytaylı. Şu aciler silerin kolunlardan girmende duru adresi anan sot koyardılar. Para hayırlı olsa tercihe var bu, toy var bu. Çakşılık yamandıka çakırsan var. Ey Allah'ın uşuvalarından işlerine uğumat verme. Ülkesine tınçlık, amanlık verme. Caman gözlerden, caman sözlerden Allah'ın sena sılasın. Allah'ım biz oşa Allah'ın yüzünü görüp geldik. Allah'ın yüzünü görüp gelgen adam seveyiz. Allah'ın yüzünü görüp gelgen adam Allah'tan korkut. Şu ömür diyen çalacağı vatasınlar. Ömrem Allah'ın yüzünü görüp gelgen. Korksa gereken Allah'tan. O şehirde uğru geçti çoğukken o Arap memleketi en yaxşı imandı, o kalk olacak. Benden nazımlayan çoğutular. Aynen. Şu camanatlıkları şu var. Sancar sen ne diyecek koydun? Şu senin atılıp adde basılmadan. Şu gerek olsa bir hükümet falan dese boşalt ver çık. Şu yerden ne davatasın? Boşalt ver şöyle hükümet olsun. O şöyle işlek verdince bir yerde işlek kalan yok. Tövmeyin işlek kalan yok. Naloktan bu yata. Naloktan ceyin desen nalokçular derbeyi, özün nalok toplayar bu yata. Sudan ceyin desen uğraklarga aylık bol bu yata. Ana neme bir yüzüldü camanatlıkla öyle. Ey Allah'ım tövmeyin elinde. Allah'ım hurmat fil vergin, birbirimizi hurmatla turgan, birbirimizi camanatlıkla baytırganlardan bulayla. Bazı şeyler yaşlar oturasınlar. Allah'ım size bir yanın sartık ufuk versin. Allah'ım sizlerden biz boşap. Allah'ın düğünü var ve ziyaret kılıp gelişti. Allah'ım özünü nasip etsin. Kegle, ıntımakta olaydı. Şunday jakşı iştivattan kadirlerdi, azat camanatlıkla baydı. Anam bilip sot degendi, meclise degenler toktattılar. Tapıkla, taktılarla, bakalıda bizim adımız vaktiyle. Rahmat, tövmeyin eli. Rahmat, bundan geyin ıntımakta olaylayın anayında. Şu peynimiz geçip atar. İyi bir adamdı, bilip bildiği kararlar verip atarlar. Bu gıybat bulup atar moldalarım, ben molda emesmin. Moldalarına aytladım. En zamanı gıybatçı. Olsun, daima peşinen rahatsız yüzüne carp var. Carpırak tövmeyin naksakallar, tövmeyin bir yaşlar ekende. Böyle sultan azmanlardan oldu. Cüleverin, bu hafta. Жақсы сөздерді айтып кетті Ажыба. Біздің мына Төмен айылының ынтымақтығына барын көз күтеді. Мен өзім башымнан өткені айтып берейін. Мына шу кечеги өткен шайлоуда ошта бир чоң адамдар менен отуруп калдым. Ошондо айттылар, Төмөндүктөр силер эмне болгонсуңар деп. Башка адамдарды киргизбейт. Эми ол көрсө баягы башка кандидаттар менен келген адамдар экенин да. Мен ошол жерде отуруп айтып бердим да. Киргизбегенибиздин себеби бар. Biz uşun 20 yıl şayladık başka jaktan kelgen deputatlardı. Hiç nerse bolgon jok. Uşul 2,5 жылдын içinde uşuncha özgörүүлөр boldu. Gördüңүзбү, жолубуз кандай болуп калыптı. Uşul жерде 4 мектеп kuruldu, 2 FAP kuruldu. Desem, uşul nerseler boldu dedi. Boldu desem, kolumu ver dep, kolumdu alıp durup, eliňe rahmat dedi da. Ошол жерде, ошол адамдардагы, şu bizdin elibizge rahmat ayttılar. Эми ошол өзүбүз коргоп калышыбыз керек. Өзүбүздүн şu жигитибизди, şu аксакалдарыбыздын биргеликте сиздер менен. Мына жаштар турат ушул жерде. Saydazım sen tuğra ettin. Hem sırasıyla sotta öğrep neme kılış. Bирок dağ yürüyüşünde çoğuluş kılıp durup neme. Sancar. Oşol жазган nemelerdi toplap alp geldi değil mi? Alp gelip geçirim surap. Şu elden oran nemesine. Geçirim surap. Neme bir çoğuluşta ayttılar. Ana Mırzayev. Bir günde Özbekistan'da $1,5 milyon düşü yaptı. Bu ahmak uğurlardı. Köle ötüp durup yani halktan geçirim sıra demen dedi. Oşalar da gelip geçirim sırasın. Yok geçirim sıra aytırgan bolsa, bizden gitti de aytırgan bolsa bu katta bu internetke çıkanlar prezident de okudu bunda. Premier minister de okudu. Deputatlar bar da okudu. Oşanın üçün hem şunu men kanne deysinger, kanday deysinger jağa gelişebiz. Uşularga kaytarıp haligi Srechny degende şunu aktap nemeni ömürde aktay turgan hökümetти mına aksakalдар aktala turgan bir kat jogorku kеңешке, Premier ministerge, prezidentke bir kat jönötüşübüz керек болуп атат.
жөнөтүш керек, ушуну жазыш керек, мында акылдашып туруп. Ошол убакта ошондо гана кичине мына немелер акталады, бул интернетке чыкканда бардыгы окуду. Бүт окуду, Жээнбеков ham окуду. Ошон үчүн эми мен силерге неме кылганым, ушуну келиштирип бир кат жөнөтөлү. Анан болбой неме болсо, мен онча Бишкекке барып турам, мен мындагы көп эле неме кылчу маселем, мен 5-10 күн ошол жерде болом, мен туруп жогорку кеңешке неме мен ошо катты көтөрүп алып кирем. Өткөндө бир барсам каникулда экен бир неме. Ошону мен айтайын дегеним ушул, ошону келишели. Өтөм ойындық туғандар. Ушул Санжарды 5 жолу жазып, 5 жолу текшеріп, 5 жол прокуратура башкалар келип текшеріп, иш нерсе жок, каза чыгып, жадады бүткөндө анамды дагана келишебиз. Кандай кылып келишебиз? Ойлосоңор акыры. Жадады бүттү го муну. Өмүрдү неме дейди? Бандит чөрөйдү. Не кылып бандит чөрөй кылып коет? Намазын окуса, айт намаздарға келіп атса, барды не молласы да қайтып бітті. Келіш жоқ, келішік. Неге жұмсақ қылып атасың? Кеп қойдық келішік. Неге олардың тағаны ашса аласың? Bir жол кесіреді, 2 жол. Момын, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадisi var. Момын bir teşikten 2 жолы көрінбейді деген адамда. Bir teşikten 2 жолы көрінбейді. Екінші көрінгенде атып таштайды екен. Қарылап атса. Ақсақалдар деп мына қайырға барсаң, тыңмайын ақсақалдар. Ана жұмшақ қыласың. Жоқ, жұмшақ қыз болмайды. Ağıyla sınbay. Acı girse açığa çıkar. Allah var. Allah bilip durar. El bilbeseyim Allah bilip durar. Neni ceyt, Gayet akılcı bir söyle. Allah'ını akılıyla tanıtırağız var. Acım, bunçalık kaçığı geçtim. Hani bana kamatağız dediler. Ne neyse, hani bana koy. Acım, kamatmayalım ona. Şönden tersine geçmeyi Gözünü ortağa düştü baba. Koy. Değişti gazeteye koy. Olmaz otuğanda. Sanki meraktan güneş. Çıkmayla Maseleden çıkmayla. Acık eken. Oğlum kadar Biz hem uşul жерде мына şu кат маселеси менен карап атабыз. Ушул маселеден четке чыкпайлы, бири-биримизге баягыдан эме кылбайлы. Сиздер менен бул жерде чогулуп отурганымдын себеби ушул маселе мына жерде мына чогулуштун протоколу жазылып атат. Чогулуштун протоколунун негизинде мына органдын адамдары турат. Ушуларга беребиз, бардыгы мыйзам чегинде болот. Ошо мыйзам алып келип кечирим сурата турган болсо, кечирим сурайт ушул жерде. Жоопкерчиликке тартса, жоопкерчиликке тартат. Ушу бардыгын мыйзам чегинде кылайлы деп сиздер менен мына жерде чогулуп отурабыз болот. Бири-бирибиз менен айтышпайлы, маселеден четке чыкпайлы. Geçirim surabаймын мен. Biz uşu neme turabız деген болса сотко берилсин. Güzel saydan turayım. Ажака, ол киши да ушундай митам киши экен. Бул жерге алып келейин десе, жүрөк ооруйт экен, бияк ооруйт экен. Азыр барып эле бир нерсе десеңиз, сиздин дагы үстүңүздөн арыза берет экен. Бир нерсени мына документти факт кылып, ошонун негизинде, ошол үстүдөн эме кылып туруп анан алып келбесек болбойт экен. Ошол мына азыр чогулуштун протоколу жазылса, бул документ. Сиздер менен мына биздин документибиз болот. Мына бетибизге ала турган. Мына орган турат бул жерде. Мына чогулуштун протоколун беребиз ушуларга. Ушулар ошол протокол негизинде алып келип жоопкерчиликке тартат. Ошондойлор таап келсин да аналар ишке айлык төлөп атат ошондойлор. Ошол таап келебиз деп ушул жерде турат. Бул балдарда ушу көп нерсени таап атат. Деми байытан бери айтып келатабыз, биз төмөн элибиз ынтымак деп. Жаманаттуу аксакалдар, Ошол жаманаттуу аксакалдар болбойлу деген эмеде ушу чогулушту өткөзүп, ушу сиздердин алдыңыздарга Кудай буйруса мына ушу балдар сөз берет. Мына документ кылып атабыз. Булардан колуна бир документ алып барыш керек да ул кишинин алдына. Туурабы? Өзүнчө эле барып алып сен андай жазыпсың деп неме кылган болбойт. Мына документ жазып атат. Ушул документтин негизинде булардан колуна алып барып, ошол кишини алып келет ушул жерге. Ушул жерге алып келет. Кандай болгондо да ушу акырына чыгабыз. Мына сиздер менен адамдарды азыр комиссия түзүлүп атат ар бир айдан 3төн деп. Ошол айтат анан ким ошого данныйды жеткизген. Ошол айтып айтат. Акыры барып түтүккө жеткенде бар айтат. Баканıyam деп элесең бак дейт го.
Bekelen aksakallar jamanat. Kim var daha söyle turgan? Yaşlardan var mı? Kim? Načelnik gel. Salmastabı Tömoyun ayının turgundары мына азыркы козголуп жаткан маселелер боюнча айтып келе турган болсок, бул боюнча интернет сайтка чыккандан баштап биз Төмойын айыл аймагынын милиция бөлүмчөлөрү Араван районунун жетекчилик жамааты Ош областынын ички иштер бөлүмү менен тыкыр байланышта болуп, бул боюнча адамдардан сурамжылоо иштерин жүргүзөнбүз. Эми ушу чогулушубузду Atı ağayın tuğanlar. Bu yerde айтылып кетті, бандитер өйтім достар еді. Ушул істерінде балдарды мен оқытқам. Өмірді қоштап жүрген балдар. Бардығына танысына. Бардығы жақсы жүрген ата-енесі, жақсы ата-ененің балдары. Başka жерде балдар болса дағы çöbарды дағы açığın çıkar bollar. Biri gururluk kılmaydı, biri yaman yolga жүрбейт, ушу текемиздеги балдарыбыз әрчі. Бардығыңыздар танысыздар. Durabı. Ошондуктан ушул жекемизден бир эле аксакалдар эмес, ушул жаш балдар, ушул менен жүргөн жора жолдошторунан жаман аты кылып жатышат аларды. Бардыгыбыз тааныйбыз ушуну. Туурабы? Мына агитатор болуп жүргөндө, башка болгондо эч ким бири менен мушташып же башка болгон жери жок ушул. Башка партиялардын жеткилери менен болгон. Ал эми Өмүрбек болгон болсо, Өмүрбекти мен деле жакшы тааныбайм. Аны мен бир-эки жолу сүйлөштүм. Аябай адамгерчиликтүү, бирөөгө ушу жакшылык кылайын, колдон келсе жакшылык кылайын деген жигиттердин бири экен. Мен ушу депутат болгон бардыгы менен сүйлөшүп чыккам ушу. Жолдош Жоробек болобу, 15 жыл депутат сайлаган академик Мирсаитов болобу, Мамасаитов. Ал андан бөлөк дагы берге Искендер менен Гайыпулов менен да сүйлөшкөн бардыгы мына ушу кандай иштерди кылып берди, мына сиздер бардыгыңыздар билесиздер. Кандай балаларды берди, кандай. Өмүрбек 3 жыл, 4 жыл депутат болгон болсо, ушу 2 жыл гана иштептир мындайча айтканда. Мындай иште активдүү иштейт. 2 жылдын ишине кирип, ушу 450 миллион сомду мен бүгүн эстип атам. Ушуну өндүрүптүр, ушул өкмөткө кирип. Ал депутат болуп эле берсе бере койбойт да өкмөттөгүлөр. Министрге келсе ошол менен ушу Төмөйүндүн эли кыйын абалда жашап атат. Ушул жерде ушундай нерселер жок деп, ошол бир жол эмес, 5-6 жол чыгып, ошол акчаны өндүрүп келип, андан кийин ушул иштерди бүтүрүп жатат. Мына мектебибиз 2 жылда бүттү. Сталиндеги жеке мектебинде эч кандай жерде 2 жылдан бүткөн мектеп жок. Керкиден дагы 2 жылда бүткөн жок. Лениндеги дагы 2 жылда бүткөн жок. Туурабы турганда? Мына мен жолду көрүп жүрдүм мына. 2 километр, 3 километр жол асфальт болду. İstese болот экен Өмүрбектин ушунда ушуга да акча бөлтүрдү, ушуну кылды. Мына бир жумабы, 2 жумага калбай ушул асфальт бүтүп кетти ушу. Өтө тездик менен шопурлар биз литрселерге саткан жок, же башка кылган жок. Өтө тездик менен ушул жолдорубузда бүтүп кетти. Өмүрбекке ушул жагынан биз аябай ыраазы болушубуз керек. Ал ушул келечекте депутат болуп калса, ушу Төмөйүн элине дагы көптөгөн ийгиликтерди, көптөгөн жакшылыктарды алып келет. Рахмат сиздерге. Туғандар эми ушул чогулушта жыйынтыктап мына Төмөйүн айылыбыздын казысы Моломсака бир дуа берип койсоңуздар, ошол менен чогулушту жапсак, Токтом мына жазылып атат азыр. Жазылар, жаңкыда катта жазылды. Микрофон. Assalamu alaikum, hurmatli jamaat. Tömöйүн эли, hurmatli tuğanlar, Allah subhanahu taala bizi elimizde şundaygan girişendүү, bir jakşı, kutluu, barakatlı jayda har birimiz şundaygan tirikçilik kılgandan peşenter aralığından tirikçilik kılıp yürüyoruz. Şundaygan eldin keregine jaragan azamat 40 yılda bina geldi. Bizdin Ömürbegöz ölüp ösüp azamat bolup, jigit bolup, eldin keregine jaraydigan mezgilinde eldige emgegini atkarıp, körsetip koydu. Köreylik. Bugün yine sağırışım Fatih'e gelip, doktorga gelip, o şeyde kan emgegini, bayağı doktoranan canda, doktorkananı, oyun canda bayağı, ne bileyim koyuyor? Halikinin canı, içini karanızlar şu jigittin emgegi de şu. Ömürbek deputat bolğan sen kim kıldı? Doktorkanası kanda ahvalda bolğan.
Oğurgan, sırkıgan, ısmırgan adamları bardım şirket bulgan. Kanday dengeye kötörüp koydu. Şunu her kegende közümüzden körüp durarız her birimiz. Basıp durarız hurmatlı cemaat. Başka mektepte dağı yoldu. Artık elimiz yürüdüz bana bile degen aytıp kördü hurmatlı cemaat. Şu er azamatımızdı. Bana 40 yılda endi eldin kereğine ceraptır. Bundan ki bazımız koldayımız. Bana kayda varsanız Alay rayonunda 7-8'de deputatı var. Bardığını koldaş odatık olur. Birini caman deşmek bu. Biz bir tömeğin önümüzde bir deputatımız çıkıp eldin emgegege, eldin kereğine cerap işlep körsetip koysa hayatta kadağı bir rom yüreğini açar dese cassa şu işe kara oturağız. Her birimiz koldoyluk, korgoyluk, birinciden her azamatlı milleti elini korgoy. Yüz bilösün korgoy. Mekenini korgoy. Oşo korgoydurgan bu siz menen biz özümüzdün her azamatımızdan korgap alışlıkka tasımız cedet degen iş yerimde ben aytım urman. Korgoyumuzdan inşallah. Elçiyimizden inşallah. Uşu kişinin artıdan her birimiz siymıklarına basıyoruz gerek. Sebebi bir-iki yerde uçtu, bir-iki dokumentler boyunca жүргенде Ömürbek'te atına yazan arızı gördüm. Oradan kurakal oturup ne? Ömürbek'te nemesi var ekan dep şart dokumentler turlap koydular. Men şunçalık şonda suyungebimde yürekten. Şunçalık jigittin. Emgegi var, kadırı var. Kандай olsa şu dokument tez gana büttü hurmatlı. Şondukta bana bardığı jalpı tildi jakşı tilekti ayttık. Şunda söz bergenler üçün Allah rahmatı bardı elimizde жүрgüzən. Allah razı olsun. Her birimiz elimiz için, mekanımız için şundan tınçlıkta, yaşlılıkta yaşamak için artık nasip kalmasın. Ha cevap. Hadi bir dua kılayım. Dua kılın. Ver koyun. Hakem dua kılsa dua kılın. Amin hocam dua. Asıl karmak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Kayyum, ya Zal Celal ve İkram. Gözünden Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. Allah'ın ulu kısımların şu İsmi Azam degen sallallahu aleyhi ve sellem özünden ulu İsmi Azamların ayetip canlı calvarı dualarız Allah. Bizleri görüp uğup durasın Allah. Şu bizlerden şu yigitlerimizde özün aktap vergin. Söğütlerini ağartıp vergin Allah. Amin. Yana biz aksakaldardı sözü yüzümüzde jarık kılgın. Aksakaldarının sözün öte turgan kılgın. Amin. Jana bizlerdi özüңdün razılığındagı muttaqin aksakallardan kılgın. Amin. Özüňe jaldyp jalbarıp ibadat kılgıçylardan kılgın. Amin. Yaşlardagı özüňdün razılığındagı yaşlardan kılgın. Allah uşul bardyk dikatçılıklarыбызга baraka faiz ata kıl. Amin. Bardığımızga devire çevire bardık tömoyunun öncetimin halkına bardığına sağ salamat ata kıl. Amin. Ya Allah şu bizim önümüzde özün kabul kıl. Yana duamızı kabul kıl. Ya Rabbana lekal hamdu kema yenbagî li celâli vecihike ve azîmi sultanik. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Bi rahmetike ya erhamer rahim. Rahman. Avalambar yeryüzüne Allah hasmat teşvikli bergen bolsun. Şunu Katar'da Kırgızstan memleketimizge tinchlikni bergen bolsun. Bizim üstümüzde padişahımızga Allah Taala rüştü hidayet nuru iman bergen bolsun. Şu padişahımızda artan bardığımızga Allah hasmat yürekteriz. Nuru iman bahtı saadat. Deniz tanı sıhhatlik, den soluktu bergen bolsun. Her birimizden musafir bolup saparda жүрген bala çakalarımız var. Elime, mekenime, atanama hizmet kılamda жүрген her birimizin şundaygan saparda жүрген bala çakalarımızga Allah Taala rüştü nur iman bergen bolsun. Şulardan kılgan kasmı karılarga baraka faiz bergen bolsun. Bizim deputatımızda dagı, hükümetimizde de Allah hasmata rüştü hidayet nuru imanda saklap, daima eldin simiği var, eldin başçısı var, bu işin altına nasıl kılmasın. Rahmetke ya rahmet. Allah'a emanet. Hazır mına çoğuluştu toktomunu oku bereylen ama her bir ayıldan bolğan 3'ten komisyandagı aytıp koyabız. Eldik жыйын токтом кылат. Ушул жалган маалыматты таркаткан МГ Нурбаевдин үстүнөн териштирүү жүргүзүп, аксакалдардын атынан жалган маалымат
чыгаргандыгы үчүн мыйзам чегинде жооп берсин жана ага аксакалдардын атынан жалган маалымат берген кишинин аты айтып берүүсү суралсын. Экинчиси, мыйзам чегинде карап берүү ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлсүн ооба. Анан комиссиялар тизмеси Акшар айылынан Калыкбердиев Абдуллабек ажы, Исраилов Шамши ажы, Зулпиев Абдыкадыр ажы. Жекемисте айылынан Кулматов Маматсак, Уразалиев Мамасыдык, Карабаев Алижан. Кекедандан Юлдашев Абдурахман имам, Жолдошев Кочкор депутат, Алохунов Туркбаев. Сарыташтан Праев Аппас, Мамараимов Адилей, Төрөкулов Жале. Сырт айынан Жавлянов Осмонжан, Кадыркулов Токтосун, Мурзаев Токтосун. Найман айынан Кудайбердиев Камал, Рахманалиев Жамалдин, Ирматов Назрали. Авиз айынан Отурбаев Мамыт, Абдурахманов Анарбай, Бакиров Муса. Ушул токтом мен Кудай буйрса ушул токтом негизинде барды каралат. Баарыңыздар келгениңиздер үчүн рахмат.